Bismillahirrahmanirrahim. Si kung ngaran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. So wallay mataw ko pakaanta panyanon. Giyaman na mga ayat ko Quran gu kitab miya kausay. هدى وبشرى للمؤمنين Turuan gu tutula mapia abagiyano miya maratiyaya. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Siran na ipupamayan dagiran sa sambayang guptunay niran sa zakah. Gusiran na sa akhirat natatangkad niran. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. Mataan na sira na di mapaparatiyaya ko akhirat, na piperasa na mikiran sa mga galabkiran, na siran na pupurumpa-rumpak siran. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. Siran man sumapambagiyan niran sumarata asiksa, gusiran si ko akhirat na siran ititu mga lugi. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. Na mataanas kaya Muhammad ititu apupuladan ko Quran, apuun ko hadapan wallah, amaw ngangan na matao. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. Tadming kaagwani na Peter umusa ko taalukon, amataan na saken na miya kailay ako sa apoy, nakabagang kos kanuron sa tutul, udi nakabagang kos kanu sa masindaw barabad, kaang kanu makatitirarang. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. Nakagi makaumaun, na minitawagun, piyakam berakat sutawa matatagu ko apoy gusutawa makalilibeton, nasutis wallah, akad na no mga kaadmo. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. Hey Musa, mata anaya asakan swallah, mabagra maungangan. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. Na itug na ka subadas ka, na iniitugian. Na kagi amaylay niyan skanya nag-iikukog lagi dus kanyan nipay amag-ani kadula. Na miya katingra to miya likud guda dingil. Pitero wallah, hey Musa, di ka kelek. Mataan asakan na di kelek ko hadapang ko sa mga sugu. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. Ugay nasutawa miya kasalimbut, orian niya na sumiyam bisa mapiya ko orian umarata, na mataan nasakan na manapi amakalimuon. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. Nasuludin ka alimang ka kuligubang kalaaka, kaan ka mapakaliwa masindawak na aba sakit. Pedkusyaw ang mga tanda apagwiteng ko Piraon gusto pagtaw niyan, mataan na siran na miyabaloy sira na pagtawa mga sungklid. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. Na kagi makaw makiran sa mga tanda amiya marayag, na piterwiran, agiya na balik mata amapayag. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Na siyang kairan uto, ubadi tiyang keduto o mga ginawairan, saka panalimbut guka pepuro, na pamimikiran ang kawanto na imyam betaduki akirang kumya maminasa. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Na saben-saben na rabigan nami su Daud gusto Sulaiman sa katao na Peter Wiran asu pudi narkwalla so inilebih kami niyan kumadakal ko mga uri peniya nami amaratiyaya. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. Na kaya pangwarisano Sulaiman su Daud na Peter uyan, hey mga manusia, piyakisabutan na kami so katero o mga papanok gubigang kami kulang wantaman, mataan nagiyaya nas kaniyan dun sulimu amapayag. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. Nalinimud ko Sulaiman sa mga tantaraian, mga jin gu mga manusia gu mga papanok, nasiran na pakapupunanayawaan siran. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Taman sa kagiya makataling umasiran kubalinta du mga pila, na Peter o datua pila, hey mga pila, suld kanu ko mga derpa iyo, di kanu pekiropet ko Sulaiman gusto mga tantaraian, asiran da diiran maiineng ka. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Namiakang gemeng-gemen sa Sulaiman na makakekala, puun ko kateruupila, gumiateruyan, kadnang ko ilahaman karakan so kapaka panalamatakan kulimu ka, aso ini pangalimu karakan na gusum bela aloksakan, gusto kapakang gelebekakan sama pia amaswat kaun. Gupa kasulda kong kakusurga sabab kulimu ka apad ko mga uri penka mga bilang ataw. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Na piariksa iyan sa mga papanok na miyateru iyan, inu adiya kang kilay so papanok hudhud bemia beloya pedkumia mangigib. لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين. Mataan na siksaang kudens kanyan sa siksa sangat. Udi na mataan na sumbeliing kudens kanyan. Udi na mataan na kabagana ko niyan sa karina amapayag. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Namia katarag sa damati, namia teruo hudhud, amia sesebakan sudang kam masasebs kanian, gumini taling umakur kapuun sa saba sututu lamata tangked. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim. Mataan nasakan namia toong ko abubayakan dedetuan yan siran, gukia begeng kulang wantaman, guad na kantirya na mala. Wajadtuha wa qawmaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun.
Miato ongkos kanya na gusto pagtaw niya na psududo niran swalungan na salakaw ko Allah. Gupi perasang kirano syaitan sa mga galub kiran. Na kialangan yan siran kulala na untol. Na siran na disiran makau untol. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. Sa diiran kasudud ko Allah asupu pagkagmaw ko masulan ko mga langit gusulupa. Gumatao ko pagmaan niyo gusupapayag niyo. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. So Allah, da Tuhan inuntas kanyan, akadnan waras samala. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. Ailain tadun o ino benar ka antawa amya beloy ka apad ko mga bukag. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Lalakaw na ka asurata kanay, nasampain kayakiran. Orian ya na awatang kasiran. Na ilayang ka o anto na ipakakaswe nira na sembeg. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. Pitero ubay sa sabah. Ahay mga nakuda, mataan nasakan na minisampay rak na surata pag-edatan. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Mataan na ya, apuun ko Sulaiman, gumataan na ya ami sa suraton, ase kung ngaran wallah, amasaling gagaw wa makalimuon. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Dia konyo pupeporoy, gusong kanurakan ng babayuran tang kano. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. Pitero yan, ahay mga nakuda, musawir ya konyo sa penggulaw laang ko. Da pagi masa deng ko penggulaw laan taman sa di kanu makamasa. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Pitero iran, asak tanoy kipa kata tangan ko beger. Gu kipa kata tangan ko ges ko kambunwa yamala. Naso ka panunugu na si irka. Na pendapating kawanto na isugu ka. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Pitero iyan, amataan na sumanga dato, na igira asumyul siran kuinged, na pembinasaan niran uto, gupembaloy niran sumanga ala ipangkatan ko tauro na pupemakarundan, na lagi duto agi iran gulaulaan. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Namataan na sakin na pukiwitang ko siran sa pamumagayan, kapagilaing ko o anto na imi pembalingan o mga sugu. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. Nakagi makauma ko Sulaiman susuguin, na Pitero o Sulaiman, inuwa ko niyong bagi sa tamok. Aso inibigay rakan wala na tumu adiso inibigay niyan rakano. Kenakas kano na supamumagayan niyo na kebabayaan niyo. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Kasuwin kakiran, kamataan na kitaling umamikiran dun sa mga tantara ada kapakaatwiranon. Gumataan ang bugaw namin siran dun roo akipa karurundan. Asiran na kipa kadada panas. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Pitero iyan, hey mga nakuda,
antawa arkanui makawit rakan ko kantirian ko dairan rakan penkapakatalinguma ambebayuran tang siran. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin. Pitero o Efrit, aped ku mga jin, asakan ni makawi terkaon ku dingkapan kapakagenat ku derpaaka. Namataan asakan ku makapantagun na titu mabegra kasasanaan. Qala alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Pitero o Ashib, Ibnu Barqiyah, aad na sisiirkan yan nakataw ko kitab, asakan makawi terkaun sa dipen makandud siir ka so kailain ka, na kagi amaylain niya na makabubeken ko ubay niyan, na miya teruyan. Agi na padkulimu o kadnang ko, ka itupengian rakan o ino, penalamat ako antawa amagung kira ko. Na sadun sa manalamat, na mataan na sukapupenalamat yan na bagian o ginawa niyan. Na sadun sa mungkir, na mataan na sukadnang ko na kawasa amaginawa. Qala nakkiru laha 'arshaha nanzur atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun. Pitero yan, abarng kasanyurun sukantirian. Kailain tano ino kekilala niyan antawa amabeloy aped kusira na dirun pumakakilala. Falamma ja'at qila ahakadha 'arshuki qalat ka'annahu hu wa utina al-'ilma min qabliha wa kunna muslimin. Nakagi amakaw masubay sa saba na adna mitero belagi dei sukantir ka pitero yan. Alagi dubes kanian na inibigir kami so kataw ko unaanaya gumiabeloy kami aming babayurantang. Wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qawmin kafirin. Nakialangan sekanian ko para tiaya ko Allah umiabeloy apsimbaan niya na salakaw ko Allah. Kamataan askanian na miabeloy apad ko pagtawa mga kafir. Ila laha dukhulis sarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqayha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir qalat rabbi ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Piteroon, sulka kwastana, na kagiumaylay niyan ito, na tiyarima yan ito sa malaaig, na kiyasawaan yan sumbala pamuswan yan. Piteroon Sulaiman, amataan na ya, aastana amatila kapagalungan. Pitero yan, akad nang ko mataan asakan na kiyasalim butang ko ginawa ko, namimbayuran tanga ko apadu Sulaiman ko Allah, akad na mga kaad. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. Nasabensab na rasibu mi ko pagtawa sa mood so pagarira na salih sa simbaan iyo so Allah. Nasamaw to nasiran na miya duwasiran lumpo kag-iisiran sasawala. Qala ya qawmi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah lawla tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Pitero yan, hey pagtawakan, ino niyo paglukaluki sumarata kudapan sumapia, ino kano di pengni sama apu Allah, kaang kano mi pangalimu. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak, qala ta'irukum 'inda Allah bal antum qawmun tuftanun.
Pitero iran, akia sukna ang kami samarata sa sabab perkagu sabab kumanga pedeka. Pitero iyan, asosok na iwa marata na si iko Allah, kenakas kano na pagtawa pepeniubaan. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون Naad na matatagu ko bendera inge de siyaw katawa pepemamina sasiran kulupa gudisiran pengumpia. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Pitero iran, sesapai kanu sa ibet ko Allah kamataan aslemen tanudin skanian gusu talukon. Orian yan na turuun tanudin ko waliron. Ada tanu kamasai ya kia pulang utalukon. Gumataan as ketano na titu mga benar. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. Na miyagi kemat siran sesampurna a ikmat. Gumiyagi kemat kami sesampurna a ikmat. Asiran nadiran maiinengka. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. Nang gede-gede engkau wantuna imiyam betaduki akhiran ku ikmatiran. Mataan as kami na piulang amisiran gusu pagtawiran sa langun siran. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. Nagyutuman sumanga walairan, amiyang agagebe sabab kokian derwa kairan. Mataan adna matataguru umana titua tanda ko pagtawa mga tatao. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Nasya betami sumya maratiaya gumimbeloy sira nakipananang gila. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. Na aluyang kasulot guni na pitero iyan ko pagtaunian. Aino niyo giinggulaw la aso pakasisingay. Askano na pkilay niyo amarata. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. Inwa mataan askano na iptelinguman niyo kung mga mamaso kababaya asala kau kung mga babay. Kenakas kano na pagtawad ang mga malangiyo. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Nada amya belaw ya sembagu pagtaunian arwar sa kiatir wa Iran. Sa pakawaan niyo sa mga talo kulot ko ingediyo. Mataan sira na mga tawap susuti. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. Nasya betamis kanyang gusto talukon. Inunta so karumanian. Kainukuramis kanya na pagkumite talim bagak. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. Na piyakaw urana na misiran sa urana ator. Na miyak karata-rata iniuran ko piya makaiktiara desiran din para tiyaya. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Teruangka asupudi narkuallagu kalilinta desi ko mga ori peniya na piniliian. Inus walla aya lebih mapia antawa asu penaputuiran. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.
Bedi aya lebih mapia sumiaden ku mga langit agu sulupa. Gu pia katurunang kanon yang puung ku kawang saig. Na pia katuemi sa saba perkanian sumanga sapada mga pipiay paras. Na ada amya below ya kapaariyo ku kapakatueniyo ku kayunian. Baad na Tuhan na peduallah, kena kasiran na pagtawa perimbengniran swallah. أَمَّا جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رواسي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Bedi aya lebih mapia subielewinian solupa tetakna. Gutiaguanian supagleteletanian sa mga lawasaig. Gutiaguanian sa mga palaw. Gutiaguanian supagleta na dua kaludan salat. Baad na Tuhan na peduallah, kena kasukada kelangkiran na diiran katawan. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Bedi aya lebih mapia supesembek ku karergnan igira amyang niron. Gu pepukas kumarata gu pembeluir kanu apa pemakasam bikolupa. Badna Tuhan na peduallah miaka itu aka pepekat tadmiu. أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Bedi aya lebih mapia sugir kanung guna nao ko mga lilibuteng ko kalupaan gusu kaludan. Gusu pembutawan rekano ko mangandu pepemalata ko unanu limu iyan. Baad na Tuhan na peduallah. Mapuros wala akaawatian pepemana ko tuiranon. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Bedi aya lebih mapia supepenagi puun ko kapangad. Orenian ko kapatay na kesuinian madin sumia matay. Gupepegper kano ko puun ko kawang agusulupa. Baad na Tuhan na peduallah terwangka. Abganiyo karinaniyo was kano'y mga benar. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Terwangka ada matao atau amata tagu ko mga langit gusulupa kumigagay ba inuntas wallah gudiran mai inang kawanday kapaguya gakiran. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. Beriau tu katawiran su akhirat kena kasiran na kedua-duaan siranon kena kasiran na mianga bubuta siranon. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. Napi teruusira na miya mangungkir. Ainu amay kambeloy kami ya buta agus sumanga loksami. Bemataan as kami na pumakagmaun din ko mga kubur. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. Napi teruusira na miya mangungkir. Ainu amay kambeloy kami ya buta agus sumanga loksami. Bemataan as kami na pumakagmaun din ko mga kubur. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Saben-saben nara minidiin dirketanwaya. Saktano gusto mga lokstano guni. Da kung kaya inunta na mga iringa akabuke gumiyanga uuna.
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. Teruangka, lalakaw kanukulupan na pupan dapati niyo sumiyam betaduki akhiran ko mga raratay ungar. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. Guding kasiran pembukuon, guding gegetan nararabkas so ikmatiran. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Nagiiran teruon, aanded nang kaiyad yun dia kapagkataling umausik sa oskano'y mga benar. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. Teruangka, matatang kada kebelo yang maranir kanu susabaad ku pepegalo-kalokan iwa siksa. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. Namataan na sukadnan ka ititua malay gagaw ko mga manusia. Naugaid na sukada kalangkira na disiran penalamat. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. Namataan na sukadnan ka nakatawan yan dun supagmaan o mga rarbiran. Gusto papayagniran. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. Guda amiga gaib ko lang itagu solopa. Abadi mata tagu ko lah mahful adaptar amapayag. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. Mataan nagyang kaya Quran na pepenutul niyan ko mga murya tao Israel sukada klang kusiran na disiranun pagayo na yon. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. Namataan na ya at itu aturuan gulimu kumya maratiaya. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. Mataan na sukadnan ka na ikukumiyang kiran sukukumanian. Guskanian sudumada aga matao. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. Nasariging kaswallah. Mataanas ka na si iku benar mapayag. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. Mataanas ka na din ka mapakinig kumiyamatay. Guding ka mapakinig ko mga bengal. So pananawag igira at tuminingar sira na kita talikod. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. Nadar ka ibang kamangguna na o sa mga buta. Sa kapukas ko kada dadagiran. Da mapakanag ka arwar ko tawa mapaparatiaya ko mga ayatami. Nasira ni mimbabayurantang. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Naamay kamakatanakiran sukat terua siksa. Napakagmawa nami siran sa binatang kulupa. Sa imbitiaray niyan siran. Sa mataan na sumanga manusia na miyabuloy siran na sumanga ayatami na diiran tatang kedun. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. Nasi ko gawi at imo nami puun ko umani pagtaw so isa ka sa gurumpong apad ko tawag inyang pakambukagin sa mga ayatami. Nasiran na pakapupunanayawaan siran. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. Taman sa amay ka makaumasiran ko Allah. Na teroon yan. Ino niyo pakapumbukagas sa mga ayatakan. Guda niyo to sa seba katao. Ino, anto na asuping gulaw la niyo. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون.
na makatanakiran suka terus siksa sabab kukian derwa kairan nasiran na disiran makapteru. Alam yarau anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi wan-nahara mubsira inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Bayaran demang gede-gede mata anas kami na bielu yami sugagawi ikaan siranon pupekadeke gusudon dawami pupengi laylay mata ana adna mata taguro umana titu mga tanda ko pagtawa kipaparatiaya. Wa yawma yunfaqu fi as-suri fafazi'a man fi as-samawati wa man fi al-ardi illa man sha'a Allah wa kullun atawhu dakhirin. Nasi ko gawi iya kayo pa ko sang gakala. Nakalkan sumatatagu ko mga langit gu sumatatagu ko lupa. Inunta so kabaya wallah. Na umani isa na makataling umasiran rakanya nakipakapangangalim babaan. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. Na mailing kas mga palaw aayat tarima kaon na tetakna aubediskan niya na sumasagembet sa lagi duka sa sagembet tu gebun geleb ko Allah asumimbay bayit kulang wantaman mataanas kaniya ni kaip kugiin yung gulaulaan. من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون وهم من فزع يومئذ آمنون. Sa tawa mitalinguman yan sumapia naad na bagyan niya na mapia adis kanian gusiran ko pakalakalak sa alungan ito na kisasarigsiran. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. Nasa tawa mitalinguman yan sumarata na puseng so mga parasiran ko naraka terungkiran baad na imbalas rakano arwar ko pinggulaw laniyo. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. Terwang ka, ayabu ay nisugurakan na so kasimba ko kadna ng kaya inged. Aso piyaki pagadatan yan skanian, gurkian sulang wantaman. Gu ini sugurakan na mabeloy ako wapad kumimba bayurantang. Gusto ka papengadi ko Quran. Nasa tawa muntol, na pekauntol sa rakbu ginawa niyan. Nasa tawa sumilay, na terwang ka. Asakan na mataga ko papemaka ikhtiar. Wa qul alhamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha
وما ربك بغافل عما تعملون. Buterwang ka, asuban tugan narkualla. Peki nian narkanu sumangatan deyan, na kekilalan yuto, na dekukad dan ka ibenian kalilipati sugi inyong gulaw laan.